पाव पिजरी लाइरबदगी लाइरिक मखा ताना तमथबा ngamdraba क्लास 9 अमदी 10 की महैरोई सिंह सरकार न लेमना महै तमहनबगी थौरांग पाइखटलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे लालहौब सिंह खुलाई थादोक्तुना शांति की लंबी चंगशिनदुना चौखटपा नेशन अमा ओहेलसी हाइना गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना अपील तौखरे अमदी त्रिपुरा दा सीपीएम माइथीबा पीबा बीजेपी की माई पाकपा नते नमथाबीरबा मियाम की निंग तंबा फंगबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओइना वासक लौरगदबा बिप्लब देबना फोंदोरखरे खुरमजरी मिटिंग ताबीरबा सिंह बुतराम नक्सरी पाव संदोकना पिजरी लाइरबदगी लाइरिक मखा ताना तमथबा ngamdraba क्लास 9 अमदी 10 की महैरोई सिंह सरकार न लेमना महै तमहनबगी थौरांग पाइखटलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे वाफम मसिंग असि इथम तुमुखोंग मोइरांग पुरेलदा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी इम्फाल ईस्ट न साबा पीएससी बिल्डिंग अमदी स्टाफ क्वार्टर लोइनना मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर की मीटिंग मखादा साबा रूरल मार्केट सेट संगाबगी थौरमदा फोंदोखिबनी ngasi थौरम अदुदा हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की मिनिस्टर टी श्याम कुमार डेप्यूटी स्पीकर के रोबिंद्रो अमदी एमएलए कयासु सरुक याखी मिनिस्टर टी श्याम कुमार ना फोंदोखिबदा ngasi संगारिबा पीएससी बिल्डिंग असिना अंड्रो केंद्र खक्त नतना युमलोन नरीब केंद्र कयादा सुकानाब पीरगनी अथुबा मतमदा बिल्डिंग की सरुकसिंग असि G+1 की थाकता सानब सुहोनरगनी हाइखे मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर की पुगनिंग चिंगशिल्लादुना थौबाल तुरेल की मथक्ता सागदबा इथम मोइरांग पुरेल थोंग साबीबा नापेट पलीदगी दाम ताबा लंबी की फिबम मसि नौना सेंबीनबा लोइनना केंद्र सिगी ख्वाइदगी मरु ओइबा स्कूल अमा ओइरेबा मोइरांग पुरेल हाई स्कूल बो हायर सेकेंडरी की लेवल दा पुखटपीनबा अपील तौखे तुरेंदा लेमिंदे मैम सिंह असे सुजन नुदरा हिंगंबा कुंगंगमनी अदु थौबाल प्रोजेक्ट थौबाल बेरेस अनि मक्सी थिंगिबा अदुना अवाबा खदे मायोंगने अदु ngasi दाम थिंगिबा अमदी संगारिबा मैम सि करिगि दमतो तुंगि मिरोंगि दबक फन्नब गातनी अदु सेंगम सागापदा मतम खदि संगनी अदु सिगी सही सिमकदा हाइ वाटर सप्लाई स्कीम मुसु सोइनबके लोइसनगनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सो मिकु खुदिंगी सही सांग छिना उबिदम दबा योगिदम मैम सिंह अदु अखोइदा सिनबीबा फोन तौगिदुना मदि कौरगा तापीबा मफम द चलो सिलोइ सलु हबा मैम दो लैरिबा ऑनरेबल एमएलए मैम ऑनरेबल मिनिस्टर मैम अखोइ ताना जरकांदा अमदि कंसर्न ऑफिसर सिंह ताना रकांदा कोई और लेतना कोई मिकु नोमत पोथादना कोई थबक सि तौजेरी थौरमदुगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मखा ताना फोंदोखिबदा गवर्नमेंट असिना लाइरबा कोखन्नबा पांदमदा मियामगी याइफनबा स्कीम हक्सेल अमदी डिफरेंटली एबल ओइरबा सिंगी तोंगान तोंगान बा स्कीम सिंग पाइखटख्रे मखा ताना महि मसिंग तंबदा मिडियंग संगबो ओइना क्लास 1 दगी 8 फाउबा लेमना महि तमलिबा गवर्नमेंट की स्कूल सिंगी हेडमास्टर सिंगदा लेकाई लेकाई द लेरिबा लाइरिक तंबा फंगद्रिबा महिरोई सिंगी मिंग लाग्लिबा तांग तरा फाउगी मनुंगदा पिखलकनबा खंगनख्रे मसिगी मखा ताबा ओइना क्लास 8 पास तौरगा क्लास 9 अमदी 10 तंबा ngamdana लेरिबा लाइरबा महिरोई सिंगदा लेमना महै तंबिनबगी स्कीम अखोई पुन्ना लाइरिक हाइमिनसी हाइबा असि लाक्लिबा मार्च की तांग 15 फाउगी मनुंगदा सरकारना लाउथोकना होनरगनी हाइखे महंगना मखा ताना फोंदोखिबदा इथम मोइरांग पुरेलगी नुंगलेंगोई पेकलगा हिंगनबगी लंबी ओइरंबा मियोय सिंग सरकार असिना अखन्नबा हिंगनबगी लंबी अमा पीनना होनरी दामना सोखल्लबा मियोय सिंगिसु खुंदा लेता हन्नबा अखन्नबा थौसिल कया पाइखलगनी थौबाल तुरेल मथक्ता सागदबा इथम मोइरांग पुरेल थोंगिदमक लुपा करोड़ 8 सेंक्शन तौरगा लेरे नापेट पलीदगी दाम ताबा लंबी असिसु सेमनबा सेनबा चाही असिदा लुपा करोड़ 3 हापले लोइनना मोइरांग पुरेल हाई स्कूल बो हायर सेकेंडरी की थाकता ओन खतनबा कैबिनेट पुथोक्तुना खनगनी ngasi संगारिबा पीएससी असिगी दरकार लेबा स्टाफ सिंग अथुबा मतमदा थमलगनी मसिना थंगनरिबा केंद्र सिंगदसु चाउना कानाबा पीरगनी हाइखे तारीख 35 सिदा इकोई स्कीम अमा लाइरबदगी लाइक तंबा ngamdaba क्लास 1 दगी ना 8 फाउ जे सरकार की होइना फ्री द टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म आगी एडमिशन लोइना सरकार ना पुथोबा चलेबनी अदु हाइरिबा सिंगसे खंगदबा आई इसा से लाइक लेबा ngamdre यूनिफॉर्म लेबा ngamdre ना लाइक तमंद्रे ना लेबा मयाम में कोइ थेंगनै अदु नै कोइना स्कीम से अमुक रिव्यू तो बाय बतारे ngasi hafta amu sure manipur gi leiribe school sing gi primary school sing gi headmaster sing aduga high school gi headmaster sing da loina pau pigre nangi school na konba lamda leiba khun sing da sangaga karam ba imung gi satra sing larik tammi tamde hayeng tarik tara ba gi manung da loina pikalakada bani haidana madugi survey mu jikanna tawribani hojik manipur gi thabak sangbada minimum class 10 oire amna imung amada larik tambada at least
यामद्रबद क्लास 10 भाव की पास तौहन बसे याम तंगाई फदे हौखिबा मार्च के तांग मंगा के अंगनबा अयुक्ता नोने डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सनबा गोइतांग सिंकाउदा खुथोकनबगी थौदोक अमदे लैखिद्रबा सिख लाइट इन्फेंट्री पर्सनल नाट अमर सेरदा स्टेट की थाक तैकाय खुमनब उठ्रे अपुनब नेशन अमा सेमनब होटनबदा खुलाई थादोक्तुना मांगदा चंगसिलसी हाइना गवर्नर ना अपील तौख्रे ngasi ayuk leikhidraba personnel asi maha ki poknafam lamdamda pukhinaba aroiba ikai khunaba utpagi thoram Imphal International Airport apangthoki maduda Manipur ki Governor Dr. Nasma Heptullah Additional Chief Secretary Home Dr. Suresh Babu DGP LM Khote Army amadi Paramilitary Force ki makok thongba official kyana leikhidrabagi mafamda ikai khunaba utke Governor Dr. Nasma Heptullah na thokiba thodok thamoi sengna nungai taba fawi army amadi police na lamdam asi ngak padana ta namioi bagi punsi amadi lanthung ngak selibani makhoi boi khoi ne kai khumna gadabani lalhauba singna hingsa thadok tuna saukhat pal lambida changsinna ba punamak na honamina si haiki I'm really sorry that we lost the life of a young Jawan. My sympathies are for his families, his kin. I appeal to the people, lay down their arms, stop all these activities. They should come forward in building a strong nation, a strong Manipur, a strong state. It is your state also, and it's your people also. Tripura da CPM maithiba piba BJP gi mai pak pannate matam sangna namthabiraba miyam gi ning tamba phangbani haina tha sigi tangma panda Chief Minister oina wasak lauragadaba Biplab Deb na phongdorakre wafam ase handak pangthokiba Tripura General Election da Manipur gi oina election campaign da saruk yakhiba BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration K Sarat Kumar na mai paklakpada harauba phongdokpa amadi Tripura gi maitai singda tawimal khangba utpa khongchat ki saruk amada phongdorakibani khongsada da Assam State ki Beti Bachao Beti Padhao scheme gi state co convener Mutum Rina su saruk yakhi hiramasi gi matang da report ama Hojik aina lejeriba mafam se Tripura gi kono Agartala gi circuit house makta dane mafam sida aina hojik unnajaga doribasi Biplab Dev ne first of all congratulations from ISTV network त्रिपुरा में लोग आज़ादी मांग रहे थे बेसिकली आज़ादी चाहता सांस जितना मैं समझता हूँ त्रिपुरा में घूमने के बाद लोग हमसे कुछ नहीं मांगता था नौकरी चाकरी ये तो सेकेंडरी था इनको ही था जो हमको त्रास से निकालिए हमको हम कोई भी महिला हो बोलता है हम आज़ादी के आज़ाद होकर हम बात करना चाहता है सांस छोड़ना चाहता है आज जैसे बीजेपी का जीतने जनता का जीत हुई तो आप देखिए पूरे त्रिपुरा में जश्न का माहौल है तो ये जो लोगों के मन में ये इलेक्शन जीता नहीं है ये लगता है इन्होंने युद्ध जीता देश को स्वाधीन कर दिया Right now employee of the Tripura government is enjoying 4 pay commission and your election campaign your party promised to give 7 pay commission will you fulfill it why not ये मैं जरूर हमारे पास असम सरकार बनने के बाद सर्वादा को 9,000 करोड़ रुपया वो मिला था त्रिपुरा का विजन डॉक्यूमेंट से वो रिलीज खुद वित्त मंत्री जी ने किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है इसलिए हमने जो भी लिखा उसका दायित्व अरुण जेटली जी को है और उनको करना ही है मैं जो भी हूँ पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मैं इतना समझता हूँ जो इनके आशीर्वाद के बिना त्रिपुरा उठ नहीं सकते क्योंकि त्रिपुरा को गरीब बना के रखा हुआ है 90% केंद्र के ऊपर निर्भरशील प्रदेश है इसलिए वित्त मंत्री जी का अमित भाई का और राजनाथ सिंह जी का हमारे गृह मंत्री जी का और सर्वोपरि हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद चाहिए What relation will you keep with the people of Manipur and the people of Manipuris residing here? पहले तो मैं ये बता देता हूँ त्रिपुरा के साथ मणिपुर का बहुत पुराना रिश्ता है हमारे जितने भी राजा है 3 रानी मणिपुर से आए हुए हैं तो इसलिए अब मणिपुर और त्रिपुरा को एक साथ काम करना है बीरेन्द्र सिंह जी मेरे से बड़े हैं और जैसे पुराना जो कहानी है त्रिपुरा का जो सच है वो तो महारानी ने संभाला त्रिपुरा को घर तो संभालता महिला है ना तो राजा को संभाला था इसको तो त्रिपुरा को संभाला था अब मणिपुर भी संभालेंगे और दोनों मिलके बाकी सब हमारे आसाम है सर्वादा बैठे हुए हमारे बड़ा भाई बाकी अरुणाचल पेमा जी है तो हम लोग सब मिलके जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है
अष्टलक्ष्मी जो है, अष्टलक्ष्मी को हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। So will you invite CM of Manipur in your swearing ceremony? बिल्कुल, मैंने अभी सिंह जी को बात की, मैंने उनको इनवाइट तो किया ही है। अभी डेट 8 और 10 में जो भी फिक्स होगा, माननीय राम माधव जी आ रहे हैं, रात को आने के बाद फाइनल हो जाएगा। तो निश्चित बीरेंद्र सिंह जी को यहाँ त्रिपुरा के लोग चाहेंगे, उनको देखना चाहेंगे कि इन्होंने 3 महारानी भेजा है तो इसलिए उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मसीने हजी मसागी सही निफु मफन खतंग गायरिबा त्रिपुरा की ख्वाइदगी नौना चीफ मिनिस्टर ओइगदोरिबा बिप्लब देव का उनरगा वरी सानबगी सरोक्सिनी महांगना त्रिपुरा की मियाम की दमक मणिपुर त्रिपुरा द लेबा मणिपुरी की दमक अमदी मणिपुर द लेबा मणिपुरी की दमक अमदी मणिपुर का त्रिपुरा का करी मरी लेनबा पामबगे हाइबसे महाके वाखलोन से हजी थंबिरिबदुनी ISTV न्यूज़ की दमक जयंत शर्मा का लोइना पौजम जयबा रिचार्ड रंजन त्रिपुरा। एग्जाम मनुंग द नोट तौबा थिंगलुबा ओजा सात्रन फुबदगी हॉस्पिटल यौख्रे। हौजे काउंसिल न लौदुना सथरिबा क्लास 12 की एग्जाम की केमिस्ट्री थोकपा सब्जेक्ट नुमित की कांचीपुर द लेबा स्टैंडर्ड रोबर्ट हायर सेकेंडरी दा थौदोग असी थोखिबनी लिलोंग द लेबा गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की महिरोय MD सजाद आलमना एग्जाम मनुंग द अरानबा पाबई सिजनना बहोनरिंगैदा एग्जाम ड्यूटी ताबा स्कूल असगी ओजा लाइमयुम थोइबी अमदी नोंमै कापम विजयारानी अनीना अरानबा पाबई सिजनदनबा हाइरोबगिदमक महिरोय अदुन ओजा अनी बुकोक की सरुक फूखिबनी। ओजा अनी कोक असोअपन थोकपदगी खुदक जेनिम्स पुखतुना चेकअप तौखे। सिटी स्कैन चिंग लौरब मतुंग ओजा अनी असोयंगम याउदबदगी मयुम डिस्चार्ज तौख्रे। स्कूल के हेडमास्टर इरोम राजेना स्कूल असिदा ngasi फाउबा टेक कायदना एग्जाम पांगथोकनब होनदुना लाक्ली। महिरोय सिंगना अरानबा पांबई सिजनबा यादनबा ओजा सिंगना अकनबा मोंगदा सेक्शन थौरांग लौखटले। असिगुम सेरगा सिदा महिरोय सिंगना ओजादा खुद थाबा हाइबसे यामना लानबा थौवोंगने मसिना ओजागा सात्रगगी मरक्ता लेनबा नुक्सिनबगी मरीदा अकायबा ओइरकने। थौदोक असिदा चेनरीबा महिरोय सजाद आलम थौदोक थोखिबा मिकुप्तगी महाकु परीक्षा थाबगे अथिंगबा पीदुना थमलबा मतुंग काउंसिल के ऑफिशियल सिंगदा मतम साना पाउ पीखी। महिरोय असिगी मथक्ता चपचाबा एक्शन लौननबा मरी लेनबा पुलिस स्टेशन अमदी काउंसिल की अथॉरिटी दा खंगनख्रे हाइरी। अगांसिना अनफेयर मीन्स अतौनबगी अमा अपुथोरपा अदा अखोगी इन्विजिलेटरसिना फाबादगी माना थोलागा इन्विजिलेटरसिदा असम पायगा किन्न थिनमने माना मथक्ता टामिनेज इन्विजिलेटरसि अनीनेबा अनुपी ngakta oiba amadi khamtokba jangkanda khamtokba amadusu toroga mana apubane adudagi se problem je create atorpa ada akhoi accounting gi se esona khudak tam koina afaminaraga akhoi ga se osi ga toraga akhoi angang do ma se gi alefale aduga koina accounting da ke da koina amari lema sinda apau do piraba matungda angang je koina atonga skip to tham खुलाई पाइबा सिंह सेल की डिमांड फाजन खिबा सिनमियानी कनबगा लोइना थौदोक असिद चेनबा KNFN की केदरम फारे हिरमसिग मरी लेना ngasi इम्फाल ईस्ट SP की ऑफिस द पांगथोप पाउगी मिफम मदा डिस्ट्रिक्ट असि SP के मेघा चंद्रना हौखिबा फेब्रुआरी की तांग 29 की निमिदांग पुंग 10 ताबा मतमदा सपर मैना पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा बेद विद्यालय 4000 की थबक सुफम दगी सिनमियानी अमोम बिशोरजीत चही कुंट्रानिथोय अपोक कुमार नुंगोय अवांग लेकाय अमसुंग थांगजम सन सिमते चही कुनमाथोय अपोकपा जिनमिनलुन थानलोन दगी हौजिकना मंत्री पुखरी द लैबा मखोय अनी खुलाई पाइबा सिंगना फाखी मखोय अनी बो इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लोना बस्तिंग द थमले हाइबा अककनबा पाउ फंगबदगी इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल की कमांडो ना गंगपिजांग जोगलेन जानुंग बुंगबाल खुलेन चिंगबा मफम सिंगदा था सिग तांग मरीदा अकनबा ऑपरेशन सथखे ngarang akaknaba pau ama fangduna sinmi ani atopa mafam amada bungpan khunlen lomda pugadori haiba pau phangbadagi Imphal East Police amasung Thobal Police Commando na operation sathakhi maduda thongkho hau kipgen chahi nimfu zoglen khulmana ki umang amadagi fagatki mahak KNFN gi henkholen kipgen gi makhada lupa lakh manga gi damak sinmi ani adu fabani haiba khangbangamki police na makhatana अकनबा थबक लोखटपदगी ngarang nongyai adwaida sinmi ani thadorokpaga loinana local volunteer singi matenga loinana ngase ayupung ahum lom taba adwaida kanba ngamkhibani makha tana operation tawduna chenaba sing fagatnaba honari haiki hojiki JM soigi kangbu kenep nelun gi se series of abductions kidnapping da chenaba ransom da chenaba nina koi makha tana operation che kanna chathagi gani public sing na su haibu miyoi sing sigi any movement leiba ma I pau leiba pau PPO sajok PPO koi sigumba yam sathiba kidnapping and ransom gi thabak se muthat na bahona bada police na angam bahona jage mayam na su mateng pangbi
Thasigi haukiba tang mangagi ayuk angan bada Singjumai crossing da Waishitpi nupi ama thomjilam laga sen kiba karadu Singjumai police na chapchana khongul lidaba matungda Churachandpurgi tuibongdagi numit adumaki numidang da fakat pangamkhre hairi Thaudok adu da chenari ba driver adugi ming Matthew Thangminlen haukip chahi kuntraga nithoi ni Churachandpurgi tuibong khopi bengdagi ni mahaki mathakta Singjumai police na FIR ama lokhatkre Nilapadama Higher Secondary School Sekmai Ginong Saba Girls Hostel Agriculture Minister V Hangkhalia Nangasi Sangakre Thoramadu the Deputy Speaker Robindro Kakching Kendrigi MLA Y Surchandra Sekmai Kendrigi MLA S Dingo Yaskul Kendrigi MLA Saitya Brata Wangoi Kendrigi MLA Olung Khoisu Saruk Yaki Minister Hangkhalia na Government Asina Miyamga Kusam Naduna Saukhat Lambida Kumang Chokshin Sangsili Ngasi Hangdokli Girls Hostel Asina Minority Mahiroi Singim Mahi masing tambada chauna kana bapi bangam lagani haike hostel oigani Padma Nila Padma Higher Secondary School gi maru oina gar singi nupi singi kana naba sigi hostel oigadabani ekhoi punna hathu bagi si sanga daba jade thapak sul oigrabani na sigi pithongna naba astatra satri singi damak puna makoi sijinaba jana naba inauguration gi lakpane Sekmai Kendrigi MLA S Dingona Government Asina Chahiya Mamapung Parak Pas the Sekmai Kendra Dasu Tongan ba project kaya paikhatuna miyam da khusina na bakhonari haike Lona another the 12th ta hoji spinning mill da hoji handling ge ba dum ba industry ma kana to dum sangan ma gi hopan ma thamjage ho Kendrigi waina Santi Yambem gi pungi solo performance amanga si JN Manipur Dance Academy da utkre Santi Yambem lisingani amagi September gi tang taramatoi da World Trade Center da lekhidraba Jupiter Yambem gi machanupani mahaki apokpana hinglingai da Manipur gi nat pu yokhat na bokhot naramba adubu makha sathabu oina Santi Yambem na maitai pung tamduna nat asibu yokhat na ba khot na bani haiki But something that I'll definitely pick up and play by myself when I'm home. And there is a place in New York City that actually offers Pumchalon lessons, and I might stop by there once in a while and see if I can learn anything from them. I'm 21 years old now. I have my education to finish first. I'm about to go to a school in the fall time to achieve my master's degree. Afterwards, I'll start making plans. Mahaki Makura Yambem Labana Santi America da Pokcharabasu Mahaki Thamoidi Maitai gi Chatnabi amadi art and culture da adumak sagona duna lairi haike This is all Maitai. He eats with his hand, he sits on the floor in shop and all that. So I'm glad that his cultural roots are being revived, and I think he'll grow up to be a wonderful member of the Maitai society anywhere in the world. Yaushang Hovan Umita Sakanga Basing and Nomena Captain Hatkiba, Nagamapal, Faway Sangbam Lekai Dagi, T.S. Jagat Mishibu Yaning the Bufung Doctor Nangasi, Miamna, Nagamapal Lambi Pering Tinkre, Taudok Asigi Matang, the same Kiba J, Sinasindana, Miangi Oiba Mipam Amasu, Pantoki, Mifamaduda, Wangang Kibasina, Taudok Adukan, Yaning the Bufung Doctor Galoina, Masana Kanga surrender Taubana, Piga Doba Dandi, Dudagi Hen Yangani, surrender Taubana, Apava, Oigani, Hiba from Gap Fundoki. Ngasigi mifamaduda Thangwaiban United Club UCM Poirei Leimarol apun bamaya paibiyaw na tongan ba organization kaya na saruk yakhi hinamasiga mari leinana Thangwaiban United Club ki General Secretary Nongthongbam Robert na haikibada Mars ke tang taruk fawgi manung da sarkar na mihat pa puthokani hairambadagi numit humnigi matam amuk hairakhi hairiba matam asigi manung da sarkar na thaudok adugi langla langjin puthokpa ngamdrabadi atai lup kaya ka khusam naraga makhal makha kaya gi hena kan makhongjang jangshilagani haikhi Munda Sarak Handagani, Amadia any justice follow and at the warning of media through the Hojio Mark send that of the Manipur Goming citation, Tiri behind Hansi Impal, Wesky Espina, Narang, Pumari Bokimanunda, Masi Putokan and Narang Putopi, Narang Mana, 3 days Katan PB on a high. 3 days a stay the token Yam Santio Sanjali. Sigi kay kung makata ko na makoy na suntuak na tumina lesson giba tagadi ay koy sidagi hena sawa khongjang ama mula kani maram di maseda misi mina thor ko yai makal makha kay khongjang tangjan gane na koy thamina tekol ke satigi ay ko pum ritamjar Amaronda Zagat Mihat ki matang ngasi pangthokhiba mifam na warep kaya lokre warep
sing asigi manungda ngasi ahing nongyai dagi hayeng Mars ki tang nipan gi ahing nongyai fawba Thangmoiban kendra da ban lauthokre mihat pasing masak tak pangamba miyoi da Thangmoiban United Club na lupa lakh amagi reward piragani pau pirak pamisha ki masak maming takthok loya madi ngak sengani hairi parikya thariba madi school gi uniform set tuna school chatliba school uniform set pa purakliba sing ana ayek dharma karma essential service sing di komthokani hairi makha tarakpa tongan tongan ba khongjang sing changsingani mihat pa puthokla Kudak ta Kongjang Handokani Haina Thangmoiban United Club na Thadorokpa Cherol Amana Khangalakli. Chadel District ke Myanmar ga Tainaba border pillar Humphutaret Manaki N Bongzalda IED Pokhaibada Kunnipan Suba Rajput Rifles ki personnel khara aso apan nangle hairi thodogasi ngarang numidang wairampung manga makhairom taba adwai da thangnana bom ahum pokhai kibani hairi. Paugi marathana aten ba bre matang lagjari. Cái gì nó? Cái nào? Cái gì nó? Cái gì biểu mà sẽ bung đó. Nói lại với cái hắn mà cái tuồng ngâm được này. Phù la là cái tuồng này khá là vợ. Năm ai tôi cái đó. Sen bún bù thuộc cái lấy với ngâm được. Sen bún bù thuộc cái lấy với ngâm được su. Impal finance là sao? Ai cho hắn mà lấy ngâm được na? Impal finance cái loan này lâu rồi. Impal finance là nông dân mình cái loan lâu bây giờ bị tuồng chào bị gì? Atom napa mau cái gari kuning mak lâu bây giờ. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Railstar quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Railstar Building, Langtabal Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Quick zone gidi Tatis College di. Mamal suma pun kuding camane yo suma ngoroi pista salaw nina. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon pili sidi. Gas electric drum no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Hakchangi labor solar padagi producing aktaba. Hakchang choktarba tunga chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singi dabat. Amat tengarba upaidi Jolib syrup amasung Jolib capsule bercana sinabiyo. Amuka na taram ng jari makataba pao. Thas tigi tang anida TS Philip Stroke kauba miyoy amana Tribal Affairs and Hills Department na ADC Oza Singh tolop tagi chada tarak kakle amadi senja thumja gi thabak kaya sathare haina media da phongdok ki wafam adu yumpham yaudaba amadi mathong khuktaba pauni TS Philip Stroke gi mathakta defamation suit tauragani haina Minister N Kayasi na phongdokre ngasi New Secretariat ta leiba Minister gi office chamber da pangthokiba pau gi mifam amada Kayasi na makhatana Philip Stroke hairiba miyoyasi department ka karigum bahiram amata da mari leinade hauzik ADC tarukmak mathau ningthina pangthokli ADC chairman sing da sirak liba marala se yaba ngamde masagi interest ta department pu masak thian nabu honarakpa miyoygi mathakta aingi oiba chapchaba action lokhat na batengbang lawragani haiki Affairs Minister amasung District Council gi matangda election piribisi mahak kadai digi source lawraga masigi allegation charge tori bunu masigi allegation charge tori bisi chapchaba proof si piribidi ai isana admit tawraga ai ha ai na pai riba tori basi ai admit tawbige masi ai concern minister natana akoi gi lairiba government sida so mixak thi hali adu akoi Manipur pajagi mixak thi han beni bisi ai khali aduna chapchaba nupa si ai defamation suit tawni Department Sing na pangthok liba thabak thoram sing miyam khanghan na pandam da DIPR na sinduna paring nai na sathaba interaction program da ngasi CAFNPD gi pangthokre interaction adu da department na sigi director Ranjan Yumnam assistant director Nabakanta madi OSD RK Binoy Shusaruk yakhe Ranjan Yumnam na CAFNPD miyam na mamangda lana longnaram labasu chumthok na bakan khonari department asigi makha da pangthokpa thabak thoram sing miyam da mapung phana khanghan na ba madi miyam gi phangpham thokpa sakthung phanghan na bagi damak tongan ba sel kaya hangduna thamli Aadhaar siding loirabadi miyam gi sakthung phanghan na buhot na bada mateng pigani haiki Barna
Hondopa, Lothaba, unloading, loading, Sigil of the 25.40 crores per labor. Adana, Masiam, South West Mania, Amani, in Hamzade. कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के सासात की मनुंग सनबा लेजांग खुलदा NSNIM की नेशनल वर्कर्स सिंगियम सानना बुखोनरकपदा अथिंग बपिरुबगिदमक मफम अदुदा लैबा कुकी खुंजा सिंगदा आइना थिंखरबा लुप असिना तत्तना ओटपी नेबी पतनतना किहन खंगनमगी थबक सथरे अथुबा मतमदा गवर्नमेंट खुद थिंजिंदुना वाथोक असे लोइसिना बुखोना हौद्रबदी ममांग द थोकिबा लाइबक थिबा थौदोक अदुगुमना नौहौनन थोरकपा याय हाइना KSO जनरल हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट पौटिन थांग लुफेंगना फोंदोखरे ngasi कुकी इन द पांगथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा लुफेंगना मखा ताना हिरमसिगी मतंगदा मणिपुर गवर्नमेंट तमांगजौना खंगन बतनतना वाकत खिबल लैख्रे ngasi फाउबा करिगुंबा वाफम अमत फोंदोरक्तबा सिपेंदे मियाम बुंगाक सेनबा लैरिबा असम राइफल्स ना ललहौलुब असिदा तोंगशिंदुना मतेंग पांगलिबा सिसु खुदक लेपकदबनी वाथोग असि हेना साउथोक्तुना थोगनिंगदबा थौदोक थोक्तनबा मरि लैनबा सिंगना खुदक थबक पाइखतकदबनी नत्रबदी थोरकपा थौदोक अदुम खुदिंगमक्की दायिता मणिपुर गवर्नमेंट पुगदबनी हाइरी. KSO wants the government to act because we have already conveyed the matter to the government. KSO would also like to appeal to the Assam Rifles also because they are the peacekeeper in the hill areas and they have the authority to intervene in this kind of matters also. Manipur da lairiba minorities singi welfare scheme singi matang da bhap taminaduna kanaba launabagi awareness among ase Khetrigau gi aba ground da pangthokre tharomase network for social advancement amadi Manipur State Minorities Commission ga kushamnaduna sinbani tharomaduda Manipur State Minorities Commission gi chairperson Dr. Syed Burhanuddin Amuko gi president SM Zalal special investigation team gi inspector MD Riyas Uddin Saha susaruk yakhe Dr. Syed Burhanuddin na State amadi center minorities singi welfare scheme ke apiri scheme singa se karam na fangani haibase khangdrabadi arembo oigani naha singi ngak senduna leiriba scheme singda kana balawna na bukhona bana aphaba khunai ama oiba ngamgani haike Mapan suba sector gi meeting makha da taruk suba Assam Rifles na sinba Delhi Agra amadi Mathura chatkadaba operation sadbalpana lisingani tarani pan speaker White Kemsana Palace compound leba Govindaji Laishangdagi lamthakre thoromaduda Assam Rifles ki officer sing susaruk yakhe nupi tara taruk yauna mioi kunmanga na khongchat asida saruk yari khongchat asida India ki president su unagani speaker White Kemsana khongchat ase asoi angam yaudaba oibiyu haike Amuka yana sati porpo oirasanu ai bawai ki tandarganda satpagi labi da awano ai kya khangdasu sogi kubam yobu pango aina choran ni jadi rabu tharase Manipur government ki employees sing taret suba pay commission chatna halu haiba demand ki matangda Manipur Government Services Federation na Chief Minister Nongthongpam Biren unakre issue asigi matangda handak Imphal da lakadori Prime Minister Narendra Modi da wari sanagani habagi thazaba Chief Minister na pirakpadagi Mars ki tang tara taruk phawba khongjang changsintana ba firep lore haina Federation ki General Secretary L Purunjit na phongdokre State Guest House da pangthokpa pawgi mifamadu da Federation ki President Dr. M Rajendra Pensioner Association ki President SCI masu saruk yakhe Purunjit na makha tana Mars ki tang tara tarukta employees sing ki demand asti pidrabadi makha tana kari phirep lawgadabagi haibadu punna lepkani hairi Daita to pawgi yunjima yengaga makha tana pagi step team maduda what are the outcomes of the government gi Torkado Tabuk Tormjin Kamaito will have to quick and observe Torjaraga or next step to Modi Federation and Manipur Government Services Federation sanction like any have Manipur da integrated farming system apung fana paikhat labadi longmi singi income saruk ahum dagi hena laktuna Prime Minister na lisingani ga kunithoi fawbada longmi singi income saruk ani ohena na bapandam Manipur gi oinadi aruba oiroi haina Central Agriculture University ki Vice Chancellor Professor M Premjit na phongdokre ngasi Kisan Business School kumbi tera khongi longmi kunna saruk Saba Kangbu ama Meghalaya amadi Sikkim da numit mapani gi khongchat ama lamphel patal leba Central Agricultural University gi head office tagi lamthaba gi thoramda phongdokibani mahak namakha tana longmi singbu agri entrepreneur amamam ohenduna senthok lambi fagat hannabagi pandam amaga loinana organic farming anoba technology amadi national awards singa unahanba amadi yenghanduna ahenba losing phanghanabagi damak
exposure visit asi pangthokpani haiki इसकी नत्रग मणिपुर की कंटेक्स्ट दी डबलिंग फार्मर्स इनकम मसी यामना लूब नते अदना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हाइदिंग असै क्रॉप त थाबा नतबा असै क्रॉप थार कंदै पुखरी लेग्रे नासु योक्सिनबा नत्रगन आई अकोइबदा येन योकपो नत्रग ओग लोइबा सि तौर कंदै दा असै करिगम क्रॉप टू फेल ओइग्रगसु अतोपा नादगी नत्रग येनदगी नत्रग ओक्तगी माग इनकम से अदुम मेकअप तोबे तिमस्तिगी लुचिंगबा पी इबो पिसक मैतैना लौमी सिंगदा अहेन लौसिंग पीनना बमाई पाक पलोमी अमम ओहेन्नबा असिगुम्बा खोंगचत अमा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी न सिंबीबगी दमक थागतपा फोंदोखे इम्फाल वेस्ट की मनुंग सनबा फयेंग ग्राम पंचायत ओडीएफ फ्री ओइबा ग्राम पंचायत अमनी हाइन सखंख्रबा मतुंगदा पंचायत असिगी मनुंगदा लेबा म्योय कुंथ्राना साबा कांगु अमा सिक्किमगी लुनानबा येंगलुना बंगसी इम्फाल वेस्ट डीसी जॉफ्री न लमथाखरे प्रधान समासखी अमदी BWAC Chairman A Brozena Luchingli DC Joffrey na awang nongpok state singi manungda Sikkim asi lunan bada mangzil thaba state ama oibana Fayeng GP gi myoy singda haktheng na yenglaba matungda lamdam asida su lunan bada hena mateng oinana bakhongchat amani haiki masi khogi Fayeng gram pasai gi site gi mon sponsor toriba asigumba exposure scheme exposure visit se khogi leiba villagers sing moina haiba Sikkim se chatte hairaga sagi haiba state sida kamaina tokduna ngasai gi hena development gi maikai da chapronomi bano habdu khamung ngamgadra haina adu gi maikai da pusin jaba dugumba tu ne lawjai ngarang mars ki tang taruk ki nungthil pung ahum lom taba matamda kunipan suba Rajput Rifles ki khongna satpa patrolling party amada bom na landa duna asiyana amadi asok apan nanghan khiba amadi Chandel district ki Khengzoi block ki manung sanba El Bongzoi da leiba IOF ki camp operation base da leiba Lanmi Singna lambi da khong na patrolling satlingai da landa khiba adu Manipur People's Army ki technical unit ki apikpa team amana sathakibani haina UNLF ki Department of Publicity ki director M Saklen na thadorokpa Serol amana khangalakli Cherol asna makha taraduna landa adu da kunipan Suba Rajput Rifles ki lanmi ama siraga atopa lanmi kharana siba yana asopan nanghanke numit asima ki numidang wairam pung taruk makhairom taba matamda second MR amadi PDA complex manata leiba Assam Rifles ki transit camp AR Sangvidan haina sukhangnaba IOF ki leifamda landa khiba adusu MPA gi technical unit ki myoy singna sathakibani hairi Manipurna India gi makhuttagi maning tamba hanjindriba fauba amadi Manipur gi leimai dagi IOF mapung fana takthoktriba fauba makhal makha kaya gi landa kaya lepalaitana sathakigani hairi Imphal gi Chingmairong da leiba gallery A la ngayurna sinduna Mars ki tang ani dagi satharakhiba nge da art Scam ngasi lotion crate Tripura West Bengal amadi Kolkata dagi lakpa artist kaya yauna pangthokhiba kem aduda RK Sana jawbana haikibada hiramasida ngawzaba punna artist ta tarena punsilaga Manipur da ahan bo oina kem assistant bani haiki Art and Culture Department ta nauna Director posting pirakpabu yaning da bafongdoktuna All Manipur Art and Culture Government Employee Association Department asi campus ngasi protest thakre association gi president CIS Nandakumar na haukiba February gi tang 16 MCS officer amasung director in charge oina hapchalakpa yaning de matang koina art and culture da khang hairaba senior employee amada ohenbiu masi phangjiba fawba protest thakigani haiki Manipur ki MPSC na masi logi bani direct oina sangaba magi ngasagi culture ki field sita mana tokjarai ba chai more than 20 to 23 years completed in this field adura sigumba yamna experience leraba sida koina mabu director in charge puhan bi wadina dharna ngasi su dum koina many times akoi dum basiki potsi akoi hanbalaitana akoi changhan jagini Swasth Bharat Swasth Sarvekshan ki matang da orientation workshop Manipur Press Club ta pangthokre Directorate of Field Publicity Nagaland Manipurism amasung Ministry of Housing na sinduna pangthokkiba thoram aduda IMC ki Mayor L Lokeshwar Directorate of Field Publicity ki Regional Director Mangzangam Tauthang susaruk yakhi IMC ge Mayor L Lokeshwar na Luna nana balokhalak liba thabak thoram sing asida aikhoi khudimak na mateng pangnaraba matamda maipak pangamgani haikhi Mars ki tang tara amadi tara manga da pangthokadaba chinggilu chingba singi numit amasung miyamgi numit tha sigi tang 16 ta oina pangthoklagani hairi Laikhidraba Kangjam Padma Kumar na iramba afaba Prithibi amasung mai satlaba Thawai Kauba Lairek
Lairik ani asi Uripok takhela mamlekai de leiba hana commissioner oiramba ke Radha Kumar gi yumda phongkhre thorom maduda Manipur University of Culture gi vice chancellor Professor N Khagendra su saruk yakhi thorom madugi saruk ama oina laikhidraba kangjam sagai gi mioi mari gi mitam su hangdokhe Thasi ki tang tara manga da integrated checkpost ki saruk ama oiriba passenger terminal building sanganaba pandam thamliba more da semga sagaliba mafam sing asi ngasi land port authority of India gi mihut kangbu ma laktuna yengsin khre khongsat adu the department of border management gi secretary RB Sharma amadi land port authority of India gi member SIS Anil Bambana laktuna yengsin khre khongsat adu gi tungda passenger terminal building de leiba conference hall da mari leinaba officials single loinana mifam amasu pangthoke mifam adu da technopal gi SP Dr S Ibomsa Taramathoi Shuba Assam Rifles Moregi CO RS Rawat Moregi ADC M Bangkim yauna mari leinaba officers singsu saruk yakhe mifam adu na passenger terminal building gi main gate security barrack fencing yauna awat apasing khanakhe Mishing hengalakpagi matung ina yung kay kayamarum sanarakpadagi hana layramba sumang laisilaktabana maram oiraga tangay fadana yung gi thawdok sing pangthoknana ba lekai gi community hall kaya sarakpa asna lekai gi sanabung oiramba mafam kaya mangsilakle hiramasigi matangda Yamna congested oiba mafum sidadi koi proportionate oidaba community lampakta koi community hall ma sabasi ID thuduna kaida braina ID khalli community hall mayam sajin kibasina leba asidagi nauna thorakadori bersanare ke agi practice to hum leitadana ngasimak problem ma yam chaung thingnare ado ekhoi leba lampa asi lebina maram werga ekhoi sinjar ko sports khudi me ekhoi mai pangna chathajar pangami aduga loinana thangnana leiba lekai ki amrum dagi players sing lak tuna ngasi ngasi mai khoi sinjari ba football gi match asimak so khoi thangnari ba lekai me andagi laibini sigumba sanafam leisalakta bagi awaba mayam se ngasi gi hogor lakli ba sanaroi sing ase thengnare aduna lampa asi leramana maram werga ekhoi sigumba thorama se mai pangna pangthop pangam jaribini Narcotic cell Imphal East ki Kangbuna Nupi Police yauna khabai soi mamang lekai dagi drug lalonba mioi amang ngase ayuk fagat faraba mioi sigi maming MD Gani chahi 36 apokpa laikhidraba sanayai kawi mangon dagi number 4 heroin gram nipan fangle fagalaba polamasi malem gi kaithel da lupa listing marifudra taruk lomgi oigani hairi MSF Kakching District Committee reform tawbaga loinana elangbam thoibabu president Takhel Changbam Mukundo Sarma bu general secretary oina khankhre Hauzik makata pauda sanabagi pau pangbiragani. Nasigi sanabagi pau aikhoigi sports journalist Bayaning Thozam dagi pangbigani. Kunitoi Shuba Lasan Sports Meet ki final da Ibudo FC Lemapopam Amadi FC Bamdiarga Shanaragani Lemapopam Kumpam Apunba Sanarulub Lasan Sinduna Thasi kitang kunmanga dagi chatariba Kunitoi Shuba Lasan Sports Meet led and Sandesor Memorial 7-man aside 11 Open Football Tournament ki ngasi hanakipa ahan ba semi-final match da FC Bamdiarna Thoiba FC Yimnam Huidrombo goal ani sino da mighty piduna final sangkibani match asida mai pakiba FC Bamdiar ki goal ani du Phalguni amadi Milanna match ki tare suba amadi taratare suba minute sanki tournament asigi ani suba semi-final match ki sanakibada Ibudo FC Lemapopamna yada kangsubi mapalbu goal mari ahumda mighty piduna final sangkre Ibudo FC Lemapopamgi mai pakiba goal singadu ngauba Prikanta Krishnananda amadi Zeminauna match ki tara mapal suba nipu mathoi suba nipu manga suba amadi nipu tare suba minute sankibani match asida maiti kiba yada kangsubi mapalgi goal ahumadu Gozen Rakesh amadi Ozitna match ki taruk suba kun suba amadi ahan bahapki ahap minute amada sankibani Loishalakpada maroiba pau amuka napizari Lairabadagi Larik Makhatana Tamthaba Ngamdraba Class 9 amadi 10 gi mahiroi sing sarkar na lemna mahi tamhanbagi thorang paikhatlagani haina Chief Minister N Birena Phongdokre
lalhaugasingna khulai thadokna santi gi lambi da jangshinduna saukhatpa nation ama ohelasi haina governor Dr. Nazma Heptulana appeal tawkhre amade Tripura da CPM mai thiba piba BJP gi mai pak panate namthabiraba miyang gi ning tamba phangbani haina chief minister oina wasak lawragadaba biplap debna phongdorakre ISTV na pizza ba pau matang asil loisere miyeng tabire singbu amukan na khumzari